Assalamu alaikum ардактуу Ошкоордун көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар. Бүгүн 26 сентябрь 2021 жыл. Биз Ноокатчылык базарында турабыз. Бүгүнкү баалар кандай? Биздин канал менен чогуу көрүңүздөр. Каналга каттала элек болсоңуздар, катталууну унутпайсыз туугандар. Өзүңүздөр байкап көрүп тургандай аябай сыннуу өспүрүмдөр аттар көп кириптир. Бүгүнкү баалар кандай? Канал менен акырына чейин чогуу көрүңүздөр. Мына өзүңүздөр көрүп байкап тургандай эле мына киргендеги мына өспүрүм кайдан баштады? Жаш канча мунун? Кунанбы? Баасын канча деп атасың? 200 миң. Пародасы кандай экен? Бишкектен алып келинген чүйдөн. Минилген элекпи? Минип үйрөтүлүп баштады. Бою канча чыгат эми? 1.60. Жогору. 1.60 жогору, баасын 200 миң сом деди өспүрүмдүн. Жаккан болсо ээси менен байланышасыздар туугандар. Номериңизди айтып койсоңуз. 76 менен 0776 менен 50 02 06. Жебичи кандай? жакшы. Ден соолугу таза. Мынакей өспүрүм кунан издегенде ээси бардыгына жооп деди. Көрүңүздөр, жакса чаласыздар туугандар. Бул жерде байланып турган тай турган маалымат алсак, жаш кандай мунун? 2 жашар. Кунан экен да. Баасын канча деп атасың мунун? Кара кашканын баасы 150 миң сом. Үйрөтүлгөн, минилген, минилелекпи? Үйрөтүлгөнбү? Минилип үйрөтүлгөн. Пародасы эми кандай болуп калат экен? Бишкектен алып келинген. 150 миң сом дедиңиз, номериңизди айтып койсоңуз. Эгерде жаккан адамдар болсо сиз менен байланышат. 78 менен 0778 менен 72 32 так 72 0778 менен 0772 32 номери менен байланышсаңыздар болот туугандар. Эгерде кунан сиздерге жаккан болсо туугандар, лайк басып бөлүшүп коебуз видеону. Бул Бишкектен келген тайды сиздерге көрсөтүп кеттим эле. Баасын айттым эле кунанды. Бул жерге улук мал багылып жатат бул жерде. Ушундай баа болуп баштады. Улук канча болду? 121 миң сом. Ушунтайга баа берип жатышат. Биринчи номерин да айтып көрсөтүп кеттик эле тайдын сиздерге. Базардын шейхтери, мына саяпкерлери Ноокат Адылаке менен Улук мырза турат. 121 миң сомуна баа берип турушат. Yüz 25 ming so'mga chiqdi. Bundan baası. Sizde paylaşık yapın Murat. Var mı? Kursamızın. Kursamızın de yapın. Ne var berkezen? Ya 25 lira aldım 5 bin so'm koydu. Bak kursamızın de yapın. 25 ming so'm. Qancha bitta bu? 130 ga? 130 ming so'mga buna ulug'. Uluk degen davkar bola alıp otadı. Davkar mı? Evet, davkar bola. Davkar bola alıptır ulug' degen. 130 ming so'mga buna satılış ketdi. Böyle kapıya daydı. Karıganda canlıdan çıkan adam ekemin. Kıçkaş degen adam şu. Gönder, bitti bana tayrap geldi mi de kara. Bana şunu yemiş. Bağırdığı pay çekilip 130 ming kalışı aldı da kara. Жақсы, баракасын берсін. Bunun bir 200 lira satam dedim eden. Baba dükkan. Kaça oldu? 130. Gördün mü? Bak şunu. Barakasın versin 130. Bak şu uluk degen kişinin özümüzün baldar var. Davkar baldar. Ол өзі кичине болгону ойлору узун, аттарга эме бол. İkisi gele ya. Bot bırakmadı kadar. Hemen mi?
Pazar biraz çana gel. Bu yerde daha bağlı çıtır. Işıl bağlı Burası gel. Kança gitti? Kança? 280. 79 bin so'mga satılıptır. Qancha yoshda qoldi ekansiz? Geldi. Mana o'zingizlar bayqaganday bozor qiziq yurib ketar. Daha bağlı. Hozir mana hozir o'zi aytyapti, men 65 beravering. Mana aytgan yo'q. Tursalar aytyapti. Varyant olup da bozorluk olup. Ne variantdan beradi, bir haftada alıp 2 haftada berem deb turdi ha. Şurada 60 pul tayga 61 bin so'm baho berib turishadi ekan. Iyisi 65 bin so'm var. Palaver deb yes turadi ayni. Kış degan. 3 yaş. Ben qor o'g'ondan, nima o'g'ondan men berib Attın çoğunu minem degenlerge mına 6 yaşta qattırat gelişken kerilgen attırat joğun jolpusundan gelgen. Bu çavulgan mı je? Çavulgan mı? Çavulup жүрген at mı? Boyu kança çıkıp bolat em? Boyu da büyük tike at eken. 65-70'in ortasında 65-70'in ortasında eken. Görünüzde futbollarını Bağasını 400 bin so'm dedi. Eğer de at çaqqan bolsa sizlarga nomerini da qoldirib o'tamiz. Baylanışın telefon nomeri. At büyük, çoğ. Жақсы at ekanini bozorda da bayqalib tursa kerak. Atların arasında. Hem Gelutav qancha chayin keldi? Densoğluğu taza. Telefon numaranızı da aytib qo'ysangiz. Eğer de ushbu atqa qiziqqanlar bo'lsa, siz bilan tez baylansin. 0776 bilan 88 56 88 nomeri bilan baylansa olur. Qaysi yerdan bo'lasiz? Kallendan. Qaratash aylak ko'tidan, No'qat rayoni, Qaratash aylak ko'tidan ekan at. Артындағы көрсетпей қойыпсың дегендерге артынан да тарып қалып көрсетіп қойын. Бұл қашқанын бас қанша екен жашы 120 мың сом. Жазға пышты азыр құнандан өткен уақ екен. Qanchada otasi bo'ldi? Бағасыны 120 мың сом деді туғандар. Қашан үйретілген бұл? Üretilgeni 2 ay oldu. 120 bin so'm kemi var dedi. Bir satı aldı. Acayip. 85'te Kança? Kança verdiniz? 85. 85 bin so'mni şurada baho verib turishadi. Kalkın okula gelsin. Eğer duşul bunday öspürümüz degenlerge telefon numarini aytib o'tsak 0777 bilan 0042 007742 telefon numari bilan baylansanızlar bo'ladi tuğanlar. Bu şurada 85 bin bozorda baho berib turishadi. Çoğ beyiz degenlerge ayabay. Biye bu? Qanchani tuğan be? Qanchani tuğan be? Biye 5-chi bo'lasiz xonada agar qo'shsa. Qaçqan bolsa 5-sini tuğuydu. Bağasın qancha deb otasiz? Bag'asi 150 ming deb o'tadi. 150 ming qayoqdan kelgan? Rossiyadan kelganmi? Cho'ng bo'lib boyqalib turadi. Rossiyadan kelibdir. Telefon nomerini aytib o'tamiz. 552 0552 bilan 50 50 15 14 15 14 nomeri bilan baylanışыңыздар ушундай cho'ng beyiz degenlerge. Oşqa var, oş. Bu жерде да qapqara cho'ng bey turadi. Qanchani tug'an bey ekan bu? Qanchani tug'an bey? 4-5 tuğlan. 45'ti. Bu jandagichi. Yandan bultuq bolası. Bulturqi bolasi, bıyılqısı yo'q bu. Bir kısa yok. Bola taşap koygan. Bola tashlab qo'ygan.
Qanchada otasi emene balani? 250 milyon. 250 ming. Parodas qanday olib qoladi? Arabası oşo Rasif'ti. Arlaşta çalış. Aralash. Türkü bolasida qunan bo'lib qoldi turindi oldagi baytal ekanda. 45 tuğan bey dedi görüңүздөр. Бул türkü balası men eкен, bu yıl bala taşlap koygan deydi. Çoğ bey izlegenlerge telefon numerini de aytып ötsek esinin. Telefon numaram 73 minin. 0773 menen 25 25 54 54 24 numara menen esi menen tüz baylansanızlar bulat çoğ bey izlegenlerge. Akça gerek almıştık. Akça kerektigine baylanıştık çıktı. Bazarınızda bir öğresin. Bulat turalı malumat alsak bu baya kança beriştiler? 305 min be. Yaş kança da? Şunu bizde yok. 3 yaş. Şunu bizde daha. Rusya'dan alıp gelingen mi? 305 min so'm mına bazarda beriliptir bu çoğ at. Özüңөр kançada otasыңар baasın onda? Kim verdin? 450 min. Lakaç. Sal nelek bolsa gerek bulanda ha? Boyu kança çıkat boyu? Boyunda bilbeydi eken 305 min so'mga beriliptir. 450 min so'm kemi var dedi bu çoğ attın baasını. Ana telefon nomer 0559 menen 83 63 00 nomerine baylansanızlar bulutuna bazarda berilbegen baasındağı sizlerge aytıp öttük esi 450 min so'm kemi var dedi. Bul jerde daha joğun jolpundan ne Rusya'dan gelgen mi? Yaş qanday? Yaş 3 yaşı. 3 yaşar işte. Baas kança? Bas 350 min kağıt. İngen joğuşula bu. Ha çoğuşu. Telefon numara da etseniz. 551 min. 0551 menen 00 00 21 07. 21 07 esiminden baylansanızlar bulat. İşte bas koyalım da görüp koyalım. Günekin bazarça. Uşunday bıştı izlegenlerge esiminden baylanışıyor esler. Bu yerde de daha oturat 4 tuyaq. Başkası var. Bunun yaş qanday yani? 3. 3. Bu da işte 3 yaş. Bas kança eken bunun? 300 yani. 300. Bu da Rusya'dan gelgen. Bu taka ayam kaklı eken minile minil be. Minilgen emes mi bu? Az o. 5 kaçka eken mi bu lan? 300 bin dedi. Heyesinin numerini aytıp ötsek, çapkan bolsa. Biroq çoğuşuluk ene min sebep buday. Numeriniz? 700 0700 286 286 770. 770 numarını yesiminin baylansanızlar bulat. Göğünüzдөр мындай тайларды да тартып кой деп жазып жатасыздар комментарийге. Канча жаш эми жашы? 1,5 жаш. Таза карабайыр. Taza kadar. Баасын канча десем карабайырдын? 200 lira atas. 200 сурап атасыз. Базар канча баа берди? Pazar 120 lira. 120 берилбедиби? 120 миң сомго бербедик деди ээси. Görüşü Күлүкпү? külük. Samsun patlı. Takımda Күлүктөрдү тайды. Жаккан болсо ээси менен байланышасыздар. Ээсинин номерин айтып өтсөк 778 0778 менен 35 35 01 01 88. 88 номер менен ээси менен байланышып аласыздар. Жашыраак тайлар тартып кой дегендерге тайлардан да бааларын билип өтөбүз. Канча экен мунун баасы? 120. Канчага берилбеди эми? Базар сурап атабы? Жаш кандай жашы? Полторашка жазга кунан. 1,5 жаштагы өспүрүм эркек тай экен. Телефон номерди айтып койсоңуз? 73 milyon. 0773 менен 63 63 43 67. 43 67 ээси менен байланышсаңыздар болот ушундай өспүрүм тай издегендерге.
Ya bu Kulumtay'ın bağısı kança eken? Kança da otat Kulumda? Şuranık eken. Bunun bağısı kança? 50 min. Erkek mi? Erkek. Mesni yok şey tabi. 50 min som kemi var eken. Bunların bağlarını bildegenlerge. Lara köten erkek mi? Kançada mı? Karakaşkanın bağısı kança eken? 70. 70 min som. Kança yaşlar qanday olup kalaten taksir bularning? 1,5 yaşar. 1,5 yaşar bolayın dep kaldı. Hem былтыркы taylar eken de şunda. Былтыркы. 70 min somdan kemi var dedi. Şunda görüңүздөр paltaraşka bir yaşından biraz ötken erkek taylar. Eki öten mi? Je bunun bağısı başkaça o. Tepki değil. 70 min somdan kemi var. 70 min somdan kemi olup ötken. Şunday öspürüm jaş tay izdegenlerge nomerini da aytып ötsem. 78 bin. 0778 menen 78 11 47 nomeri menen iyisi menen baylansanızlar bolat eken tuğanlar. Bu erkek. Bunlar alındır. 31 min somdan aldık dedim. Mençige, nevrelerge. Ençige mi? İki öten erkek eken ha? Kötü erkek. Erkek bunlar 31 min somdan alındır. Hurmatly görүүчүлөр, Oşkovarga katalelek bolsaňızlar, katal koýuňuzlar, kommentariy kaldırıňızlar. Biz sizler aytkan kommentariyge garap tartışyp hareket kılabız. Like basıp bölüşip koýuňuzlar. Şunu menen bugünkü çygalışybızdy soňuna çabız. Salamatda kalıňızlar.